Čuj, ti političari su stalno po dnevniku, znaš. Kako ti reagiraš kad sebe vidiš na televiziji? A da li moram vam priznati da ja nisam političar? A ne? Ne. Ti si šta? Čovjek. Drug i komunist, tako se Prije povede. svega, prije svega. Tako je, druže. Prije svega. Ma si mi simpatičan, ja sam Prije isto svega. prvoborka, tako da smo na istoj valnoj dužini. Dnevnik ide, Se dnevnik. sjećaš oni pjesme Oj Kožaro, oj Kožaro? Ne, toga se ne I sjeća. joj je sa Kozare. Ko je bio? I joj je sa Kozare. Sa Šarcem onim. Ti si bio na Šarcu, na Kozari. Da, joju sa Kozare, pa kako ne znaš, ne? Majko moja mila, bo sve znaš. Marija, Sam dok se ne ti rekla krene za dnevnik, dnevnik, moram Marija, pogledat dnevnik, dok znaš. ne krene dnevnik, evo mi, oj Kozaro, oj Kozaro. Ne zna tu pjesmu, vidiš, on voli ove mlade, U2 i to. Ne, kako ne bi znao oj Kozaro, Širi svoje grade. Sane, da sakriješ mlade partizane. Bravo, očeš. Bio je i to prilog o hrvatskom poduzetniku koji je prodavajući terene koji nisu njegovi prevario kako vlasnike terena, ali tako i državu. A mi idemo do sljedeće teme koja govori o tome kako Hrvati jesu narod koji najviše sere. A tom se problemu odlučilo stati na kraj. Tako je gradsko poglavarstvo grada Zagreba na čelu sa gradonačelnikom Bandićem u naš grad glavni postavilo nekoliko vrlo zanimljivih WC-a. No je li je problem riješen i da li je zapravo ova investicija isplativa, gledamo u sljedećim minutama. Dobrodošli u nove moderne WC koje je postavio grad Zagreb, jer grad Zagreb vas voli i misli na vas, a i vi volite grad Zagreb. Ukoliko potrebujete malu nuždu, birajte broj 1. Ukoliko želite koristiti se velikom nuždom, birajte broj 2. Ukoliko unutar WC-a želite samo pročitati koji lijepi roman, stisnite broj 3. Ukoliko želite čuti poruku vašeg gradonačelnika Milana Bandića, stisnite broj 4. Ukoliko želite čuti program i plan poglavarstva grada Zagreba, birajte broj 5. Ukoliko želite čuti životopis Milana Bandića, birajte broj 6. Ukoliko želite sudjelovati u anketi što mislimo o Milanu Bandiću i gradskom poglavarstvu grada Zagreba, birajte broj 7. Ukoliko želite sudjelovati u nagradnoj igri Grad Zagreb, to sam ja, trala la 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 la, birajte broj 8. Ukoliko želite ostaviti poruku vašem voljenom Milanom Bandiću, birajte broj 9. O, baš i Ukoliko sad to želite i poslušat vi treba, biti je? sudionik velike ekološke akcije i ja serem u zelenom WC-u, birajte broj 10. Ukoliko želite čuti poruku Milana Bandića gdje na kraju same i pjeva, birajte broj 11. Ukoliko želite vi oponašati glas Milana Bandića, birajte broj 12. Ukoliko želite biti član poglavarstva grada Zagreba, birajte broj 13. Ukoliko želite uposliti nekoga, a mislite da ćete teško doći jer ne znate nitkog u poglavarstvu, birajte broj 14. Ukoliko želite imati fotografiju sa Milanom Bandićem, birajte broj 16. Ukoliko želite da vam je Milan Bandić kum, birajte broj 17. Ukoliko želite i vi biti supruga Milana Bandića, birajte broj 18. Izabrali ste korištenje WC-a za malu nuždu. Dosta je to komplicirano, je? Kaj god, ono, kuš. No prije nego što uđete Ja u sam naš novi upišao moderni jebate WC, pes, ne? stisnite push. Dozvolite da vam Gospođo! kažemo kako vas A kaj Milan si to neko radi u toj Bandić i kutiji, cijelo a? Ne gradsko kontaš ti. poglavarstvo grada Zagreba izuzetno cijeni i voli. Kaj ne? A sada stisnite šifru 1 5 4 8 1 0 Imate pesebran Bolivin, kad su komplicirani ti WC-i, Bandiću. 1 5, 8 4, koliko traje ta šifra, jebote? 3 8, 7, 6, sa kaj dobil na lotu? 5, 2 4, 3 2, 8 8. 8 2 5 3 8 9 0 0 3 7 6 8 5 5 3 0 8. Nakon Ne buj, utjecana ne šifre, kužim, kaj stisnite i komplicirano je. push. Puš, kaj puš, I kaj ugodna vam puš. nužda. Svako dobro želi vam Milan Pet. Bandić i gradsko poglavarstvo grada Zagreba. A sad više i ne treba. Ovdje se pologa. Jezus Marija, ma čuj, ja sam stvarno čula da su ti WC-i tako komplicirani u Zagrebu. Sve neš na engleski da piše i to, šta niste mogli lijepo neš na hrvatski staviti? Da, ja nisam ni znao da su napravili svemirski WC na Dubravi. Dosta U sve. Dubravi i u ovakvi Dubcu. isti, nisu I u ovakvi. Dubcu, nisu, ovo je to i ovo je ovaj Ali ekološki. isto ovako govore, ne? Da, skoro tako je. Da, ali onda nisam mogao vjerovati, ali sve se živom čovjeku dogodi.
dao sam nalog da se to otkloni, koliko znam da su sad u funkciji, a posle ima i kontrolni ured da vidi je li sve napravljeno kako Bog zapovijeda, da li je svaka lipa i kuna utrošena u taj posao koji je naručen. Ako ne, da neko